walking around mesmerized by these eyes. I'm so high, be walking around mesmerized by these eyes. I'm so high, be walking around mesmerized by these eyes. I'm so high, be walking around mesmerized by these eyes. I'm so high. This program is proudly sponsored by SO Herbal. Eye kwabna adoma. Mimo bibia akwaba edimuba experiences in life jumedia weni guswa o shey me a me di jumedia mu chia me media eye original Nayas sene ameka ye no ennenso so yensa kanipati true be mati true pa ni munyamfo na sorry yenje offering yenje titan so na so wo ya doye edimu bia wo ma na sorry manyina so aduane emo mo hoto wom ebusua ye kwa kofa no na yedinaba ma wafidie no enna heya me basisia ebusia for modafo pa Nayas me na make say Your friend me Theophilus Anan the doubting Thomas. Me say echinienti ena mpanyimfo se yekum sonko nsuo a ne yehwia ahwe. Sa wo pesa wo ye obasima Se wo pe African wear a wo be pam a be da wo ho for all occasions dia. me kampo baby ba ko pe ene dia ma wo eye kwabna adoma Obepam African wear dia maw ama wahya na da ho ma wo ba obi hu say yes we a gentleman. wo mo pam mema niema wo mo pam ma niema wo mo wo bags wo mo wo shoes enya dia wo na ma na etiti anade wo tena ase a na ade trene bi ogu Enya no nko a osanso wo slippers omo wo in between Hatcho and the West Legon ICJC asori ne nchen ho a fa number no keke now the friend no o friend na onu gbedi nkomo obeye wasedi ama. Yes, Sky Gap Trends. Kabinado mama shop back yi. Na hadie abrochire niema nkoa ene yeton wa ha sei. Titiru eye teki niema a eye original. Yeton bags, shoes. Tese bibia esiesie nipa. Ema wudi mu na wo ya brantie anase rabadie. Eye Sky Gap Trend back ope a omo alaji tabora wonsani fa hwa. Eba African wear dia eye kwabnado ma. Eba abrochire niema ene teki niema papa dia eye Sky Gap Trends. SO Herbal Center. Yewo Amasama Stadium Junction. Yesa yare bia bi awo na opa abra, diabetes na hawa abra, cataracts na hawa abra, koko na hawa abra, ulcer na hawa abra, cancer na hawa abra, stroke na hawa abra. Bibi biara hawa stomach ulcer, say breast cancer, bibi biara hawa HIV, hepatitis, ade biara hawa efa wapomu di ho bia no. Best stress efa be pie mo Amasama Stadium Junction. Freyen ewo 055 another 5529 253 and 050 3449444 and 0272 859 115. Ubon se number no e screen so fefe. Memo kwa babiem edimoba experiences in life jumedia wani gusu a ohwe ni twi mu no yato ni din se mama ni hununsi mani adaho enso hweben ene to wa eli wani adaho na me kai wo se wana woso masen atare ehemi se eye ofa eye Sky Gap Trends a womo alaji tabora atare ye ofe empabo ane ye ofa contact wo eye 0266 185585. Afi one sign wo African way. I yashada atuye bo ase apimpam e wo Ghana ha. One wo Hatcho in between West Legon any Hatcho ha. ICGC asori e hwa no mo. Bomodi na contact kwabnado manso. Number ni 0243 364633. Yense mbreno. Ye komi ankasa mi papa ho. Nipa nyina friend bishop ebiso friend prophet na so me na ya asedi be friend my handsome papa nyankasa me prophet ba ko pe Dr. Kwabna Esiama Wachi papa bi papa mami yemo baba me post you the doctor here
And them say doctor of Choba Church. Doctor of Ediani Che. Me Joso na. Me Joso. Also for baako pe prophet baako pa na so rekwa e common ne one ye tight one year for body one ye say one jojo kra e ye baako pe ni akasa papa kwabena ma papa Mama. Oh, that's it. Nyame kuso yo kesi. Kakra wada Roma. Kakra. Pache mo akwaba. Me Joso mewura, me Joso no me chewa che tifo nyina. Daddy. Ene ye be bonko. Yo. Your program you are trying the experiences in life. Okay. Nipa bia e experience. Even your ma ye wo mo kra no. Wo mo enyi a wo mo start school no ko school a unya experience or experience. Ntene ya ton sa for. E so ni e me share experience kakra na de wo hwe yen. Ye ni da so asa. Na mpacho wo ne bi into no fo. Pacho se ye ka kwabrensia makra na mpacho wo ne ne hwan. Bibiri na so anipa enyina animu Ajagurajah na mpacho betimi achechim kakra okay Ajagurajah abra ye frɛ kwabra me da wase me say e ka se kwabena se modi for kwabena se makwa odi for kwabena se ma sunsun sori sofo na me kan sa me kan no edi twa bibia so because aje obi a wonim sunsun sori ansa na obete say ka so bi sunsun sori sofo a it comprises of so many things bibia wo mu bi je ka so odi for kwabena se ma odi for kwabena se ma sunsun sori sofo sa me twa no so kakra bi me kan say me papa we sunsun sori di focus ya pa na me kaya ni tura isusu no owo bibiri pa minka say owo because owo ye de na chese wawu oda so tiase nti wawu bibiri enti so ni nyina no abed na msunsun befa no abed ne bidima de abed ne be bidima de obe ni pakesi abed ne bidima de enti odi kan sa kopim se minya 17 16 17 ana me take over na sori wokumase otu kwan kakra enti na me sunsun so for me take you over na sori nya me the picture ne be ma na so betimi di was show satama ye share me di for 16 years I mean 94 ma me babo mu bibia at the age of 16 yes ni share me di for hey papa ache oh mache at the age of 16 years ni me share me di for na on se sunsun so amara ne doso amara ne wo sunsun so re no onye discipline me ni so nje do maybe me rebel here okay intimi because enye we enyesi anumsa mpie enyesi onama onasisi form enyesi ese ansemne doso am rebellion am dwane he Jesus na me ba akra me ba na me numo bia me trouser ba ko me shirt ba ko ti me pese me boss of bia di me da so bi pocket so na me minim se on se me ba akra na afi no charismatic na wo so yeah sunsun so na akwa ese atwam nti ubaba hu se so hwe so we ti so bo deliverance we yesi we yensa nkyere ni nti so ene esa de a mesusu no sunsun so nya hye budifo ade na akwa yesi sunsun no wa anya be hantew am se ene me kosofo no ho na watu ade na mame abi obetu amame se bia metima bom bra am kosof me boni din am kosofo no ho kosofo na me ko kan bibia kire no me kan bibia che na me bo me papa din no na nanim sisai okay oso papa ni asemasi sai okay o de mebo deliverance ye bo ade ni mfiri ho o wa utwam a mo spirit ni se wo gina bia chance dan so aya Ajagurajah bo so wo gina chance dan so obobo ne ta na ohwe to bia na o sere oso wo kɔ he enti me brepa because the dia so for echi kohoro nkofo car sisi nkofo dem with the hope say enti papa o pese o che say wa ohoro nkofo cars ho yes madam nkofo kitchen nyina obi am sie sika ni pa but me pese me dwane yona me dwane free calling no nya because me nim emre wo ho enti e wo mu anam so okay ene sa dia say e ya na enkodia ene me na ne charismatic sofo na me nyesu sunsun na anadwo nti me ye na me dane no na me call South Africa na me call ye pastoralship course or South and also be the picture be send you born me reverend I was South Africa born me reverend e de me cross no bibia to me kom nti me yesu sunsun na anadwo wow na my charismatic na wia
It will be the problem between many ma me koye na anajo. Yeah. But awia no me ya so de nyina so a me cheda ka so sunsun so ye mara se so yi una mpabo nye se sunsun ne ma. Emma. Ti me ya so de ma cheda ka achoro mo se mpabo na ehyem na chime. Okay. Mpabo me na ye me na ro mpabo ano. Ma cheda ka achoro so de ma se be ya kwanche nti obi an ro ne mpabo a. Satam so sunsun ne ba. To be ba no obi a ro ne mpabo a. Omo nim de asem ni nyina no. It me the but still who said okay. Because one thing about me, me wa conscience pa. When my conscience tells me this what I'm doing is wrong, I'm wrong. Okay. But my conscience in case I'm said you're wrong. Oh, okay. So I felt like I'm lying to myself and lying to the public. Okay. Other than any me to win sankofa. And I'm a dear mamma amania and ye bibia we na Ajagurajah Sabaya na enemy Ajagurajah movement. You ain't papa say you kasa say Ajagurajah a spirit. Or a spirit. Oh, one thing about nipa omum penokure nie. So fu bia no Nyankopon twedi ampa afre na woni sunsun ode ye adwuma. Asem mo mpese Ghana fu tie ni yi. Se nipa ni ye charismatic. Se nipa ni orthodox, so ye Pentecostal wo ye den. Obi a wo sinyame afre no no. Okuta sunsun mienu. Sunsun ne okuta ne mienu no eye good and bad. Oh, okay. Black and white because Nyankopon kro boss ro boss asase no. Black e wonimu and white wonimu. Okay. O say emra soro honhum Nyankopon honhum pa firi soro ho. Na honhum boni firi Nyankopon nche be ha no. Eti honhum boni esa wo Nyankopon nche. Okay. Eti odifo bi ana say obi operating that level bi wo sa no mane mienu. Papa ne boni. Enu tira difo timi bufu timi hye onkombo ne nyame na kan say wo ka amwo. Oh. Akoma aba. Sankom hye ne weki karachen de nyame aka. O de bufu ne kan ye. Enu tira mra no mu huru Elisha sa kokore tipa no. Nyame na ka say o man sisire ma wi nkora. Eya bufu ampa so no wapampa mapa. Ba ye ni difo ni sa agro ni nti no. Yakopon hwe ma nkora na ye wi omo. Enso nkora nya bone. Ti sa na ade ne tie. Iti be sisa no na me say me mmere me hu sa biem. Me ba be yesunsun so. Ene me Ajagurajah movement no. Nta Ajagurajah ndo ye spirit. Ajagurajah ni ye spirit. Or spirit. Or spirit. Anya me ni Ajagurajah. Okay, your spirit are yes, me yemfrem Ajagurajah. Me yemfrem kwabene siama. Okay. Anta nipa bibiri mistake me no. O kan o si Ajagurajah. Ajagurajah no so tene ba bi wonya hwe. Me na address me. Neja spirit no. Spirit in your account. Oni ni problem. Oh, okay. Asem ni nyina ni na. Nti no. Spirit na me di ni ye adwuma ne fe na Ajagurajah. Okay. Enti yet was we a dear experience pa and what fame from 16 years na bisi sandwe. Oh. Adie bia will be here wa a year we ya pa. Adie ba kwa me hu se ni nkwasiafo ni agro. Hey baba, I kese. Yeni sebi obi a wagimie. Yeni ni eni agro. Okay. Opese wo bobra wa abrabo ma no ma miensa. Okay. E na wo so bobra. Se me tu asofofo na me tu general public fo. No ma wona wo so kukuta ade be fe na hyawofo akoma. Sebi epreduasa. Okay. Unkuta hyawofo akoma ntimi mobra. Okay. Ade bie no a wo ya yenka. Me start Ajagurajah movement me ye aduane ma nkrofo. Yese me wohoro ma motu me wohoro sebi me tu e na de gu aduane ma nipa die. Papa me kra me TV bre. Me dase. Enso so nipa kro no mo kan ye na asofo no mo kan sa asem na coronavirus ba no. Omo ye aduane e de ma nkrofo. Eno de omo wohoro mo tu mu. Eti sanka me jai ne bu ma be ma kama me du sei. Ntade ba ko wo se wukuta obi biara wotimo so wukuta efe bibi ahyawofo akoma. No ma tu wo se krama tafri wani ase. Krama wanya ne menses. Papa eno sa o mfere hwe abrabom. Na krama be se mitimi di e bebu aso. Ne se krama we de krama tafri na se woni fede. Woni fere. Ita mitimi di se koto ade wo mo. Mfa me. Okay, papa nti wa pa fere ho. Oh fede. Mama. Oh, me papa. There fede die. Okay. Fede nya dia e come dictionary ho. Because adwuma bia wo yi bia no so fede ade ntimi nye.
Okay. Obi a wo sebi impreduasa. Yes, you hear friend brew film. Obi a wo yi brew film di gidi sika. Ono ofere ade nko wo yi brew film no. Aso brew film na ama ni sika aba. Ana ama ni sika. Yeah. Ayi, sebi impreduasa. We open. O can enti I don't know can hands so de me hu dodo na say wa wo can kure no na enipa enhye da mpe wasem umpema sema me mpe wasem me akra me tan pa me mpe wasem tinu pe de umpema sema nti me experience be de mo bia no number 1 kuta shawo for akuma number 2 em very free number 3 enwuru bia ho adwumbone okay because enwuru bia ho adwumbone ya ma me nchire mu nchire pa chire kakra me adwene wo mitirim wo nipa ho ye 98% bad. Okay. 2% good. Hey, papa, asema wo kan mu odu. Okay. The same home pa church mu for mikuta bofo. As wo ba Ajagurajah movement say wo ba me nchen ya. Search e be search wo no wo be pa ba. Asumadi o aspect kwere hye okura. Ye be check wansa. Ye the machine be fa machine ma check wansa. Me mfa mani nto bofo so. Because e bia me fra Ajagurajah no odware. Na se me na huru wo nani. Na wo nyansi fom. It also use wadwene. Is it adwuma wo ye ya wo ye production adwuma. Se bibia betima so betima ma light of say what is your backup plan? Generator. We need generator twa program fun. Yeah. Bo. It ade bi o wiase bi and the third one am can you need to have a backup plan. Okay. Papa am say for do so be nipa no bone. Yeah. But dwene nipa no adwumbone se de bia wo ti wiase obi pe wa yo bone. Okay. Me say me obi bone ba me dwene say obi betimi ayo bone ye ti akura sisi akura nti me wo serve me nsu a me mia ho a hwe se ho mpone ya e adwumbone nti me num nsu o robem num bela kwafo nsu na wo glass mu enu ntimi fa pane wo ho enwo ho ba papa eno so e dangerous so me driver de me tukai there be tu kwa me amaji ka anaka akakra me abedu na me matara ka anachi me tank so me tra wo wachi na wa ye kilometer me tra na ono na chi ade ntia so do side me side ko pemo a e nyina ye wu papa no you mama to tie mi o me tie pa abrabo na ye bo no Ajagurajah be ka kire wo say protect yourself. I am protecting you spiritually say be say mo bitimi mfra wo kra. Okay. Let me get video so na ka untimi mfra me kra. No correct. I can ba baby say papa wo ka say wo show ho so ye say na be obi ntimi mfa poison na bibi enwo wo nsuo ho no. So obi we ni born nso a na wo born ni nti na nka wa hye no. Okay. Enka wa na hye no papa emini den. Obi wo be ka spirit obi wo ka say ka wa na hye no no hwe ni. Me ka wa de bibi wo. Ade e da me ko bibi wo. Okay. Ade e sem he bibi wo. Hey. Me oh, one thing about me is me nim trotwa. Ade e da me say friend ko bre. Bibi wo ade e da me say. Okay. Me ko ni pemo wo cheche wo a be ye nyina ye nipa nsa ntimi. Bo fo no be bo ho ban sunsum. Oh okay. So wo agimi obe wuntam. Mami ba sunsum but wo agimi a obe wuntam. E onipa bebira na o ma bene pa ba gimi nti. Eso no power na so adwene. Daddy na unye sure say ase nyame e wo mu no ano ya na ye too much do. Na nyame e wo mu no ya too much. Asema ba be kan. Obi fufura nka meka jese na nim se super guru. Daddy mi wa mama sere do. Mami ka se ba koncho. Nyankopon se eboni din Abraham nyame. Yeah. Isaac nyame. Jacob nyankopon. Ade na nyankopon ntimi anka nche Jacob se wo ba no hu. Okay. Jacob jimi mi eton ne ba. Nyankopon fa no. Yeah. Wonu se repu Jacob ba, nyame anka hwe. Jacob ba dan na. Nyankopon so ntimi mo ba ba ho ban na be mo obi repu na me mfa ho. Ene wa wasema. Ajagurajah bom mi ho ban sunsum. Obi odi me ti do ho ban sunsum. Ba physical mesa ka cho so wan kasa bom ho ban. Oh okay, show ho su yi. Yes. Okay. Akwase bia nku. Enku anto antwene. Obi obekwa ka sorry amanyame age no. Ade bia no yeso be ye obode gu ani mase obi ma safa mpanyimfo be bu nkotodwe. Ba cho fa cheme. Me di kwanta be hwuti mu a o fa cheme. Nyame ma be because asem say me no the kind of belief I worship or the kind of belief system I am going by no. Okay, papa. What chema adwen si bibi so ha mpacho mi bisa say ye wo Muslims for the ye wa comfort the and ye wo nyame som Christo for so the he na wan kasa. Na okay. Me dey Christo. Oh, okay. Me di Christo di so buy. We nyame ba me follow ni ways. Eish. Ai, me nye Christo ni me nyame som ni.
So one team I said the anya o catch is a cremofo nyina kwabo nsam James ana peso ka no me de me ase na me bisa o menye kristoni eni kwazo bi ye kristoni asa na wa nya mesum ni okay Yesu nya mba ye wo mo ano mu nim Yesu no eti bibusa se yesi e ba bebu aten na obi a wawu apu be yini de apie na bibia be yini de apie ni Yesu nya mba ye no do mo ano mu nim Yesu no so yebu o matan de na ebu o matan question David no nim Yesu eti David o yin pa boni ni David Abraham no nim Yesu eti Abraham so say Bible na say what eja ni nsani fa so enti na nye Yesu na wo follow na obekọ nyame nchen yo no okay obi ani the belief system biji Yesu di wo baaye ba me de ni say menye Kristo ni eti nyame hwa akomam anye nyame kro hwa akomam wo di wan hwa akomam kura me kura me de me ka che on say menye Kristo ni ene wo se ni pati ase me yesunsun sorry no na yesusu ye ntia ase because Kristo ni sunsun sorry no I think say ni Kristo ni gidi say okoye bone no ka say erade mpache fa me bone chem ya Yesu de chew yes you believe ni say say Nyankopon so boni pa say the suba ni nse so obi ye obone no begina say Nayas fa chem ense so de che no no asa to asa ye the same thing Nayas fa chem no asa to say Nayas na de bia na oye ko de umfa nche no say Nyame so bo say the suba ni nse so umfa nche ni pa kro dia de na Nyankopon so be ye o ano so umfa nche o enti Nyame umfa bone nche da Nyame de bone cha why do we have karma simple nya wakoye bone Nyame so de achew me bo Yesu so de achew karma na ye kan say de obi be ye obi no efiri hen yes Nyame mfa bone nche say Nyame de bone cha Amalekite for ye Israel for bone about 400 years ago okay nti papa what is the difference between abosomfo and a Christopher abosomfo ankasa ni a Christopher I know the better na me abosomfo de so mafa yes wo no mo so o mo no mo yo mamamre African worship okay and a Christopher de o mo si Yesu be waje o mo nti wo sori an wakọ asori and abosomfo believe in the natural or the something called nature omo de ya the san won but Christopher so do mo ji so broni awu ama no na o ye adwuma na sunsun sorry for ni abosomfo no difference wo bebre and only difference here there because me who is sunsun sorry for any abosomfo no the same difference we say sunsun sorry for en shadow so abosomfo bodo so okay difference we say sunsun sorry for ngushire abosomfo so mo ngushire okay difference we say sunsun so that is why people have mistakenly they don't know how to differentiate between sunsun sorry and abosomfo obi sunsun sorry so for en chest or so moso ye abofo ye jabofo okay so okay obi ye sunsun sorry ni a entre se wo ye bosumuni ye jabofo semdi okay the tie jabofo semdi ni se hwe ewura na asante na asante hin nya do be fa fon dia fraud direct da David obesoma na hin kwa manafo yeah na wonim se the whole world normal mi lu pe na tumfo asante no bu nkotodwe wo manim ndien menchirawo pachoche pa Anglican sofo otumfo nkotu bia otumfo sikadwa any Anglican sofo pe no otumfo bu nkotu bi wo manim do your research Anglican sofo bishop and sikadwa pe no otumfo bu nkotu bi it is otumfo timi bu nkotu bi wo Anglican sofo animu Anglican sofo no gina ho ma hwan Nyankopon ya okay so na otumfo something ni bu nkotu bi wo nyame animu a eye den ana wo nipa da sami no wo feel say Nyankopon twedi ampo no kasa no ne ano okay question ani busa asemu you believe say abofo no odi omo ye bibia okay messengers sunsun sorry for mu believe ni say abofo na nyame mini Nyankopon kasa na ntimi nka asem be kokodu Nyankopon ni ma nya bofo ne nam so you dare not because Okoshia Moses kura no before the Okoshia Moses nye Nyankopon na nkasa okay it was later on answer Nyankopon ni Moses kasa okay ejade bia no usi before so me ba be your interview me see producer so but me so direct it is na ya to producer Nyankopon ni producer it is so say the Christopher gidi say o so da no pa wo mpa na say bi mpega to abodogi wo so tumi so da no pa say yes somebody gina ache me pie ma miska
Yes, no, obi few hours, I know. Yes, Sorry, Michael Buffalo, crowd, Yadia will be no. Now, who use David. Then you believe, Then you believe, yeah. It yet the say the empire Bobby Ajagurajah, so no could deliver more no boss. Yeah. Elsa was one tola. Hey, Papa, but also why? Ajagurajah boss. Okay. Your bosses. Ajagurajah ne spirit. Ajagurajah boss or Okay. no spirit or no. Both Ajagurajah report to the friend Elsa one tola. Papa, I was there for your Castia Macasta. Huh? Yes, your both will be very Castia Macasta. Nini na was spirit. Abofo edu echi. So Papa, person bisa say abofo dodo sen e na edi wachi. Omo ne wo ye adwuma. Abofo de. Metima can say permanent ones need. And yet do obako. Okay. Permanent ones the best 7. But or the obako, your mom bako the bit mania abofo de sunsun. Hey! So Papa, so bia what bia na so nya abofo de sunsun. Oba ho okowe. But the obona transie bofo ba ko obutini bona transie. Permanent. Enti na no nti bofo bi abofo no ye hierarchy. Enti obofo bi ni din start with EL. Okay. Any obofo bi wa ni din start ni din so end with ja. Okay. Bofo bi ni din end with ja bia no soja. O soja ni. Hey. Ye wa bofo bi ho no mo din start with ja. Ye bofo bi ni din start with EL. EL. Dash shewo. Oh, okay. O mom ti say nyame. Any wa bofo so obudi ni end with EL no. Gabriel, Michael, Uriel, Shameliel, Jofel, omo L no eso din so any what L Sawantola, L this, L that. Omo so ti say nyame. Any what Jafo no Sawuja. Ajagurajah. It is dear hen na emra no edin wo hu pa dear na bra wo. Na wo mra obi biara hwe sofu bia odi mra su biara. Osunsun. Okay. Sofu bi biara obekọ ni nchen bi wonye discipline bi oni bofo. Okay. E was sofu ni personal life. And e won no spiritual life. E sofu bi ohun so gina so de bi na so e kekekekekekekeka. It me that's why I said you sunsun sorry. You was sofu bi o mbeti use am timu se wo kuta sunsun. Okita sunsun okay. Oh okay. Otu ko sofu bi so na ma reaching am was sorry dem. Na nkure kasa na we it me had the ice cream ke be sofu hwinim. Hwe sofu ni se ko. Sa sofu no ni hwe wo no ho. Sofu ni bibi. Because o sunsun betian. Okay. Papa mpesa me bisa wo unam a eya ne ma egu kon me die kita rings nka wa kese papa. Se me ba be papa na dwuma I need to dress like this. Papa na mu die. Ajagurajah. Oh okay, main one no. Ajagurajah me ba be na dwuma. Ni din ti na metia. Oh okay. Enye kwabransia ma na afre na Ajagurajah na afre so me kasa. Ajagurajah nso na mama ye popular. Inti adekoro no pene ye ma no. Ye ma no. Ijan say certain bia no. Ah inti nyanka wo obi wo obusa ne se ne ka wa bibi hye because wo life so boa. Me me di bibi hye mo inscriptions on. On say Hebrew kasa inscriptions. I and away your precious stone. Okay. 24 karat pure gold. And the precious stone near the enjoy na go home. Ah so. Shade. On say symbol na damikum. Sato. Arepo tenet to pera rooters. Hey. With precious stones sisi so. We also a precious stone encased in gold. We also a tetragrammaton on precious stones. It be a dear be a woman who be our dear. Dear, I say what way. We know so lose an generation is ahead. And what dear, yeah. Obeshala ahead. Obia what dear. Oh, Matty, so as I am to be you on here. And yet, you may be. And yet, you may be, yeah. I am coming in his name. Okay. I need to look like this. Okay. It's daddy. What kind of where I find a dagger? Dagger. Yes. And only a dagger is used to call the spirit of the north. Wait. It is used to call the spirit. Yes, it's used to call the spirit of the north. I find a dagger. Dagger. To call the spirit of the north. So, and away. Say you're the north angel, the south angel, angel of the east, and angel of the west. Okay. And the way you used to invoke the angel of the north, this is called a katana. Hey. It's a Japanese sword. It's used to invoke the angel of the east. Okay. Papa, you're powerful, power. Me nkasa me powerful. I'm a learned
because learned nso nye book learned. Oh, okay. Oni sunsum na mo a obekyerew. Obekyerew. Sunsum na be direct. Sunsum na bekyerew say yesi. Okay. Wo hwehwe bibi obi buso asem na oso challenge akoyi quotation ni free because omo na omo kuta ade no. Ti sa na ade ne tie. Nti ade bia wo me hu bia wo hu faso. No man so wo me hu nya de hia me ade yedam ko. Kam baby sa okra. Okay, no mpacho den pote na ye. E fe na afna. Afna. Okay. What's the man or walking car Israel for? Okay. When you go to the catch the Moses say, what for cooperate fanya one franc war. No be or can you pigeon and nisha cooperate that no better. Or what in tini the tuni. In the dummy call me so water. Me shepa me who say that dear me who say your copper. Oh, okay. It was the day about my kid when you film come can in the kutam say. Be able to me so. And when I'm the shred here so, and I'm the shred you so, and I'm the shred be so to we because Jawa baby. I did we see me, yes, I did me, yes, and yes, so, because two we. Maybe do fear no go me pass. Yes. It mean fed me agro. I check also share winner, a chepa. Yeah. I did wait more than 25 years. Oh, okay. A chepa. I could a damn son. Also, copper is used in so many ways. Do share India Nibia. At the cock one children and sana copper. I am it humpa at the cock watch children and son. I be there. You two a drawer. A damn assassin shall not a draw once. Ah. Do so be in a man sana to maybe I did a one. I to Papa, what's starting yami jume experiences ben and when you challenges ben and when you experience in India. Baby. Ana me ka bi kire wo. Dia he na ajaw ya pa wanya experience pa from eden ya ebi wo hono mo a. Ana me ka kire wo se o makwa mankwasiafo bo nchen bibire onu. Okay. So bu wa. Ana me experience ba ko me nya se nyu bia na aboa no. O hia hia ni a na show bi osra dia manis kanto dia ni mfa ne ma ofi so be ni. Obeni. Edi ntia. Enye bi da se me sofo amiti Ajagurajah movement ma ko fa akora se betri ni na ma na beda ne se me kwasi ampanyi. Eish papa. Asa otu so obi anye wo yan kan so ma me ye se me wa ye. Me nye bi da. Never ever show your friend where you get your bread. The minute you show your friend where you get your bread, whenever you fight with your friend, he will kill the baker and burn down the bakery. Yeah. It means will be able to come to fight Ajagurajah again and go on. Minchero. The china odi ababe ye. Obe fra Ajagurajah na ma Ajagurajah be di onu no ha mama ye mobo. Aye mob. It will be so we treat the cameraman. Obefa akwara but any cause we train bi about camera no wan kire no so woni ho no mo a wo be den we tumi aye man mistake a Moses here ye no Joshua anya bi da enti na wasofo nketo a Moses ko fa akoda e fe Joshua onyankopon twedi apo hu se Moses atire ni Joshua wi no se wo Moses mra be wu Joshua take over what is so be take over Joshua fa akoda enti papa pese o kire se wasofo nketo a wo train omo no o mpese wo bia be tse wo na oh, okay. Uni bisa o. Eje ya sembisa na Ghana for ye bisa. Eye den ya so wa sofo nketo mu di wachi o mu so hia bi. Mi wa mi jamba. Fa jawo ba. Okay. U treni obi a treni wo ye mba. Treni bontinsu ni. Me kan ko na cho plane. Hwe no one treni bontinsu ni e di sunsunso na asa hini ye di jaye ma. And not na sunsun sorry difference any Christians yes then the Christians first of all cause omo treni omuma and oya the pony ba dey take over but omo dey dodo na sofo nketo mu di omo chi no yi omo akoma no omo so ato yeah asori bi afiri Roma mu ne bae so nim sa asori bi o ga na bi afiri Roma yeah eh den papa cheche mu because oya ni pa ya na wate no I wouldn't say if Ajagurajah ye na wate what untimi ubedi na chi ache be ko kira Ajagurajah Ajagurajah ba cho akoda ni nti mini hu aya asi ni so na Ajagurajah bu afu ye no afiri me no akodi makora na nchen na fo be ba na makora na ma me chefom na wo bom nsuo na che se papa uni ho no mo a adwuma na si me ni ho no ma adwuma na si me de be ma me ba. Okay, so papa anti patron be say what level of education no e here fan because what dream mu to pa me patron boy things I don't say. Oh, okay. It becomes a mystery. I don't know nipa bibiri you know. Omutwa omusuro me. Oh, okay. How was your days in school? My days in school very hectic. Oh, okay. Because my school na dey na from me. Oh, okay. So ni
Me kai first day many be ye. Intimacy. Teacher ni chira madena mu say ma panty sheniti. Hey. Na ye also need a group of boys be for me Michael Nkrumah so muti me Michael Nkrumah. Okay. Alan. Seidu na me ye bad boy school time. Ye gwechiri. Teacher ni kasa ni twetwe. Ah, me hwe teacher ni she ma panty wonti. Satan so ma panty bola ni bia ni. Ni shit. Enu ye friend Achimota Forest. Ayo, ni shit. Edi yan ma twetwe ma catch Michael say ah. Who say one pa mo say e ma draw so shit teacher. Cha ya nti ade obi ehun bi eti me sere na teacher ni say hey asiama why you laughing I'm say ma panty bututi na glass je papa de bufu ye ma say nyago dem ba mi nyima wo eti me be na me yese no to nse sunsun me yi ade no na no ba no say me yere wai no to so ko fa girl ama girl na ye na duru Jesus girl na ye na duru ti wapam na ye ne ma Until one wa betsi. E dey one ade no start here. 2 me hu na bia twam. E to bia mo wa na we twam. Na we ba ah. Nti wo mo nyense bia na metimaka. Nti sa na tie. Okay. Papa, Nyankopon onhra opa se yeto nsa efre o. Obaye na ye pese o final words no. Bibia we see so from 16 years here oka say sunsum no efre wo no besi sabri ade a waya wanu pa na se bi obi a wo show no won fa bi into me mafama enkwasiafo apart from kwasiafo bi e ben wo no bibie no no ma wo ye ya wanu up till now as ade no ne wunye bi ma na se because I did go on my when experience we was experience be a family yema nyumire bi no apart from that me huna de bia ma ya okay menu me hu but challenges no any susum sorry for no is serious oh emran na no odin oh okay emran tie okay anodin papa me papa edien na obi dia yewa wontimi mfa nche ne da nipa no je wa ye wo ya pa wontimi mfa nche ne da bi sisabri ya otie anye de nipa ndi ye me ade a mintimi mfa nche wo wiase da ye betrayal okay wo betray me mfa nche wo da okay ebi ti seseyin bibia mu okay me mfa nche wo da me no besere ba mami ene fe ne mafia life hey papa me de no nye physical me de no spiritual mafia life me mfa nche wo da life me bi da the minute you betray my trust the minute you betray anything whatsoever oh okay you become my enemy for life forever and ever ni ma de kura e friend no asama Ajagurajah de bi ka chema say siama enkoya ade na me kan kire me say fa che me oh okay abofo mu ni fa che the Bible say hwe me suma abofo ma na di wanim okay na ko hwe ko mama wo hwe ho ye no one gina ntia no so on fa wo mara to enchew the bofo ni ma de kura friend body fa che oh okay sun so fu bie ni ho oni ma de kura friend say body fa che baba parent oh wan wo ho enso na ehye ni problem obua enwo ho so ah me dia che o enye hwe Yesu kura ye fomo no enso na ehye ni mu me na me ka che obi no odi owu sunsun odi ade eche che amanfo nhwe yi about betrayal oh okay obi betray mfa nche no sa ho papa benye bi da because all the channel one shade obesa be ye kura de of everything first one Yesu ba Africans so go ama omu bu na teacher da ya see okondu so say I see next time you ban sang that you mo de di me no yeah sana de titi eti ade bie ni wa Nyankopon twedi ampon bonsam sori ti Nyankopon osua nyansa yeah kare na Sarafins ni nyame ho no ni personal bodyguards okay bonsam sori ti Nyankopon wie ye no o fa Sarafins twa ne ho hia ye etu timi me nyame wana so ati nyame papa se nyame kasa e wo wiem obi ati o choose particular people or no mekasa okay ti Nyankopon kura asua bibi wo mu a
Africans so ade a yeso so yennim ye no ase obi betray obi aye wade a ya pa nipa me pa chewa wo no bo me de obi onim mi bia be ka twese kwabere sia ma onim ade e friend fache okay me drive tu ne ye ade a ye careful me oni me ye ade me do me das sana me sete me papa mfa boni nchenda tu drive na ye den me drive na wo betwi me na force ade me ka betwi hey en fa me ka na be se nyama na e 100 enye sa makoma ento yem media no oh okay me media no it would di matem social media be maybe I no say papa who say can semu a wokuta no masa block o esa ho wo betu na do phone ahwe asa no ho aba ho so say the phone abo okay sana metia yeah sunsun na ndi adwu ni body fache me fum na onfa ncheme yeah because so many scandals e wo ho but wo no enye hokra na wa dwen da de wo sunsun no wo be ya wa koma beto ye mo no me I don't call it scandals okay I don't call anything that is going on enye bia okay me I call it experience me that's the best teacher nyame nshira oh I know the nyame nshira I know the papa yankopon nshira what the friend experience mama yesua de bebre experience yankopon kora na experience to no musa wo say nyame obo ro ba asase it we hu se bonsam yeku ohun ye pa some things you needed to come na fruit is and it's a big do me we go duru ba bia what mean stop anything again oh intermediate I don't call it anything scandal I call it experience in life bia bra bomu bia no fan experience this share be free mu na it makes you a better person asebi nyina no and the eh papa o kan samu na bebre koma me ne wa ye hwe nyina nyankopon o nhira papa nyame nhira pa se ye to nsafre wa me pa chere ba be di banku ni abenkwan ene nantwinam abenkwan ni nyebi wo ya na nkrakra de ewu papa de ntina onya abenkwan ne ye ya ebekika papa nya hwe za abenkwan no so e bia spirit na empa abenkwan spirit na nya abenkwan kasa nya ade abepe oh okay abenkwan ntimi nyebi oh okay nkrakra katikonto bibia fried rice no ni ade ko si ade se be konkonto pa ye beba be di bi papa nya me be hira wo sofo pa wonje tight na wonje aforibo na papa che say wo san edidi ema asori manyina bi ema ne so abontin sofo so oh I mean should what papa ebusia for yeda ye papa odifo kwabena esiama asese ye to nsa frɛ no obaye nyankopon wonhira no pa wonhira wa wo hweme nso so afa ye wie yo afa ni ye beto nsa afre ye counselors program we maka chere mo say ye guest ne baso na mo ne ye be share experience no mo kwa ye wie ye ese ye de sofo baso a ye de ne be baso ese ye de counselors lawyers doctors a ye de omu nyina ebeba entimi nsɛ mri mi twa me ho na ye ne counselor so aba beto aso medamase me basesia Eso Herbal Center. Yewo Amasama Stadium Junction. Yesa yare bia bi awo na opa abra, diabetes na hawa abra, cataract na hawa abra, koko na hawa abra, eye ulcer na hawa abra, eye cancer na hawa abra, eye stroke na hawa abra. Bibi biara hawa stomach ulcer, say breast cancer, bibi biara hawa HIV, hepatitis, ade biara hawa efa wapomu di ho bia no. Me stress efa be piem Amasama Stadium Junction. Freyen ewo 055 another 5529 253 and 050-344-9444 and 0272-859-115. Ubon se number no e screen so fefe. Ebusia for mudafo pa Nayas. Me na make say. Your friend Theophilus Annan, the doubting Thomas. Me say echinienti ena mpanyimfo se yekum sonko nsuo a ne yehwia ahwe. Sa wo pesa wo ye obasima. Se wo pe African wear a wo be pam a be da wo ho for all occasions dia. Me kampo baby ba ko pe ene dia ma wo. Eye kwabena adoma. Obepam African wear dia maw ama washam na da ho ma wo ba obi hu say yes we are gentleman. Wo mo pam mema niema, wo mo pam ma niema, wo mo wo bags, wo mo wo shoes. Enya dia wo na ma na etiti ana dia wo tena ase a na ade tre ne bi ogu. Enya no nko a
Osansu was slippers. Omo in between Hatcho and the West Legon. ICJC sorry in Chenhua. For number no keke. Now the friend, o friend na onu wedding komo obeye wa said the amount. Sky Gap Trends. Papanado Mama shop back na hadie abrochire niema nkoa ene yeton wa hase titru eye teki niema a eye original yeton bags shoes tese bibia esiesie nipa ema wudi mu na wo ya brantie anase rabadie eye Sky Gap Trend ba kope a omo alaji Tabora wonsani fa hwa eba African wear dia eye kwabenado ma eba abrochire niema ene teki niema papa dia eye Sky Gap Trends. Ebusuafo ye mobibia akwaba biem ye ne ye papa odifo kwabena esiama atwetwen komo about the life experience ye wie na ye hye mo bose ye wie a na ye nwie ye ya san atonsa afre ye nkasa ye papa counselor prince osan ye sofo esie pa ye ne no eba betwetwen komo afa de me papa Ajagurajah ebe kan ye no ye nto aso enyi we fidie ni mfiri ha papa mini aba ye mo akwaba ye nua rade shirawo onshira honso nyame aye oyi nyame aye oyi nyame aye oyi abrochire frama no wom sto papa me da se e dia na hu ye abrochire code no wom so yeah sure thank you me da se me be sheda pe handsome man bi na me amagiska I'm the woman now. Hey, Papa. Papa, the ever no chef fridge man. Okay, Papa. Ye Papa. Odifo kwabnesi Ajagurajah. Ene na twetwen komo about the life experience. E pese ososo oboaye na de wo hwe yen no. Ono soso enye bi etu ne hofo. Wona wo call how mu amanim ensohwe ene osum mu nyina no. Enim se nyame nti oho e de ma wo mti. Ba cho de obeka ye no boaye. Medical echia ahwefo ahwe yen wo Angel TV nyina na maka kire obi ase saa dwumadi experience in life e dwumadi a esese obi ahwe because encourage nipa ema oti ase ese bibia wo na nye ho e na obetena afebo mefutu edikan e de koma menua osofo kwabnesi ama ansa na mede ono na brabo no betu nipa fo no pese me ka asem bi kire no me penny consistency no osi onka so onji Yesu ndi nemu onye Kristo sofo oye Nyankopon sofo na cheso oye high priest why consistent and me sure say because of that say bia odi nyame ato no ho so no mo Yesu din ti no obi obo Yesu din betna say abopo afa no ho me pese me maneti ase say pona obi bo na ni say ha no e na two say Ajagurajah anaso odifo kwabnesi ama o ye choba church o ye Nyankopon sofo o mo Yesu din o e mane hawo wa mane ate ase so no one spirit ne nam o ye better than sofo bi okuta bible no te asori dem no bo Yesu din and so sign ko fresh spirit e the freedom when na ma consistency wo de ono na wo de sofo bi gina wa metu so ono because wa ye clear ka cho say meji ya wa Nyankopon di nemom ne ba Yesu no osoma no ba ye no mi ndi na chi but obi so di Yesu na chi but ofesumu ekogi tumi e fresh spirit e kanchi nkrofo spirit oso odi Yesu nenam but enye Yesu odi adwuma oso odi Yesu nenam enso enye Yesu anamon so no nam eti media me pese me congratulate Ajagurajah se wa ya de papa so ma ye hu se ono enye oni Yesu nenam eti wo so so akuta babla wo so oni Yesu nam enso enye oni Yesu nenam na o fresh spirit na o fresh saint na ye dwaro amusie ya ne ye say no fa bible no to kwaji Ajagurajah ntare ani bi hye ko hu Ajagurajah secret oso kwabnesi ama fa me ko udifo obofo no ho na obofo no ema me spirit ni bi na me nante ni ehu se ye nya kwabnesi ama tu na se ukuta bible na wo hihye bone makrofo efa nkrofo ho obi peja ya oya ye wasofo bi organa hase ya omo pese broni any social media eba na omo din ye de to so
upeje esa so mo bre wase bese me san ka kire odifo kwabene siama se game no ya wo mo ache ba ya hu so okay ti se ni okan no me kraman biti me area ho ya shawo papa me kodaw makrama na tafri mani ase se ni ebe ya mani be ye din Oye ma wo kan dia. No kra na make ase sure. wa fa ne personal. Me personal because ya de bia ye me da. Oh, okay. Ya de bia ye me da. So as experience So what I say, okay. You can deduce from timer odifo ne kasa ne say he was bitter. Yeah. Asofo say na nko ne ncha anadwo. Wada ne Yesu a Nicodemus so ko no wa anadwo. Edifo say na nko kwabnesi ama wa anadwo. Say kire yen. Buame yese omu wi anom apepa omo ano me na me ye ono a wa oba me hobia mebodin o mebodin oh okay enipa nye enipa trimu osu kama me ka sencho onyankopon wo ho ode ye pe ahye yensa yeah ode nipa pe ahye yensa okay etu onipa bi a wo hwe me wo pe wo wonsem onyame bo ho ban ato gina lori kwan mu kina aka abebo yeah so ati ase enu nti ne da ne ase atopum esu nyame wo ho osofu na obo mpa ye ma ona osi nyame beye osi tourist band fatu nsa na nom ayi drink and color ye red na Yesu beje no o driver police fo ni soldier fo guide no yeah eti eni da ho de ye oh okay so what did I make an say? But as I say, ni pebia wo show ho den. Okay. Say sa game we we are game we so person wo ba wani nya de ntumi mmo. Ya besoma shawfo, a shawfo. Mama be ditro atoso. Abeka de anim atoso we are making me mbo asawo ni bia din ba kino mo beba. Eh papa nsama wo peja ya besoma shawfo mama be kansem e de atoso. Oh okay. So wo kan wano tumu a na etro no mu di ye na be ye no kre ewo yeman mu a ewo yeman mu wiase ba bia oh okay yetumi ka asem onim omo di asem no be hye asem na ma wo sa nkrofo no ne di ka frɛ o first say o eh menkasa o ye learned wako school ka wano tum omo kan na wotwe a ebetwam so na wo di wunya omo brewase Ghana ha upeja asofo bi pese Ghana ye omo de o upeja na omo brew na ye omo ya no mo asan ko hye akiri asa de omo ka bi ma no omo hu na omo keka eti obi o hwe yen bia no kase nipa no ye consistent se ne Ajagurajah odifo kwabnesi ama aye consistent say look waka no kore na me Yesu ayi charismatic anopa no ma Yesu sumo adwuma nwumre mi hu se mi ntumi ene me Yesu sumo adwuma no wa Yesu sumo adwuma. Oh, okay. Correct. Amo bi ehu. So ati ase. Na wo a wodi fita ewo soro. Na wodi tuntum ekata ase. I mean, ase me book bi amateur dying in silence. Oh, okay. De nipa dia yemi oman yi mu. Etro. Because a blogger bi no e me ba na ju 2 am no frame me. O se papa, e cha no pa me betray wo fa che me because sika ye de ama me no. Se me nka ho asem no. Sika we de papa wo nya ama me. Wickedness in the heart of man. It's what yeah. Oh yeah. Ghana foi. Say what nase. What nase. Osofo odi na chi na obi ye ne boni a obodua yi o. Osofo odi na chi, obi ye ne boni o twe sword. Osofo odi na chi, obi ye ne boni a odi olive oil hwe fom. Osofo odi na chi, obi ye ne boni a odi nsuo egu ade mu aworo ne nsa efri nipa no ho. O osofo, no abeka cho se fa boni che. Men kasef twese kan koku nipa no na mum ye de ye ona anya o ya yenya ofaye obi enya ni da ho especially mu amu ye celebrities na ye ni da ho don't ever have a permanent friend cause they only need da ho no Bible say edan nipa mienu beda mpa baako so baako beko na aka baako de obeka ho no eye kwase ampani a ono da ho a ye di ayi friends sleeping tablet to drink muma no ono be campa no so mo wani na ho eti media efutu a mede mo obi a ohwe me ne say look so for kwabnesi ama so no fa bone nche
nti mpacha wofo na so de kan nyina no me de me mfo ano so ba me mfa bone nche me de me fa bone nche ba me mfo ano so ho na se ne wono se wonfa bone nche na so so wonfa wona waye ne counselor no so so wonfa bone nche de na che se mo mienu nyina no mo mfa bone me de me mfa bone nche oh okay me de be free oh okay time so a na wa betuaka okay counselor let's be honest na no asetre ne same time so a oh say why am back na me say eye meja ma na kabad me dey free e da obesa ye biom no na be unsa me dey no achewa na me fa nche eno so emu odu pa I'm telling you you see bibi bema yinti asum pamienu we dey mo fa nche TV you see sabe kwase ahwa yinti asum premier me ma me na kana mete mo fa nche yin o it enipa trimusu ti ema ye ninna ho nipa ti nye bo bi bo asum ba ko na so ontumi emfa ba ko no ma no ana se ontumi mmoni bia no atwo ho wanye careful no bo na ositutu susu a obekọ heaven e bisa o sen we hia na no so ayasem papa odifo kwabrɛnsia Ajagurajah oka se enipa wo pese wo yi nipa titiru na wodi mu a ese se ne nyama bi wo yi wani wo yi fɛre ne ade nyina ame utugu ba bi na focus ene beboa wona so so adwen kyerɛ ene se on se nensem no kan no okasa deep pa he's a wise gentleman okasa very deep and eniwo asem na oka na fɛre na oka no enye se ro ho na nante abonten da bi onka se bia penin bi afro no akasa se twa so na won twa so enye sa na opa kire na mum opa kire se esese onipa wo ma wani ye dene na dia ya frɛ se ye no wo behwe moye na wo focus because say ono on shempaboa nti ebi no person o ma ote ase no sometimes so ye beka asem bi afa ho a asem e beka fa ho no wanye careful beka dem tutu ni bi beka asem fa no organ ha make dem okay Nayas na me tumi kofi hey me hu me yire a na ye masho nti afi for almost 3 months na me da me office me phone ye kete o frɛ we obeka bi ama wa ati so man 7,000 obama na 5,000 obama we 10,000 obama we mi nua sofo courageous ka o mo se me dey come a journalist we no aka bi ama e be wi ase no amfa ma there's this media house be almost set the agenda invite me for interview na me ko tomu me do ho no journalist na no be interview me man 15,000 jeez me dey 15,000 man producer jiska na she no ho na ma court na se me journalist no oye me set form in fact that was my end me ho no mu wie me wie ye na me PS mama 15,000 for this top journalist I'm about to show so now scan when ye me say and I was surprised me call about 1 hour later obi e frame me ko for sending me message e bi su na me hu say journalist na frame me I say papa me sorry o I feel na me sa ken scan no won san ken scan na wa ye na agenda wi nti ade chi ye no sa journalist no bi anim no ade chi o me money me need time am de bebo ni di ade chi ye no not in the TV station in the radio station obo me din na o ka me one sem papa but no wa damage me dada wa ye de obeye wie dida wa damage me dada if you don't want to go their line they will come after you iti dia me pese me mu bia te ase ne se ma wani nya den edu tem yes edu tem bia yi fere free wanim na ye dia ya frɛ se koye ye no mi am papa ka chire kwa mi apia wo se die wo mu die obetimi aye bia no ye ane yeah uwa na say journalist singer bi uwa Nigeria si poso se den yeso wafa ne yire achi Nigeria Christopher Soritia na ene wafa ne yire achi ne wafa ne maza uni masofo e form yire no mochi uni masofo mo aware secret aka mo yire no mo but o mo sori ye di abrante na nisa ma nya depression ma ne wi owu ye na yi aseso obi akoy uwo mu nyina abeba papa yeah papa Ajagurajah osan kan se obefa suffocato ana so obi bedi wachi na obetwe ni de enye sa selfishness na so enye bi krada ene etete oba no fatete oba no e den ya obenyi eno mom na ye chin se fa ne se bi am ya sofu but ya sofu nketo ebedi machi na mbe yi makomam atete om ne de o se eno de onye bi da mema obi ya nso enye bi da na unu se de o kan ye no ebeboa eye
because nintwa no suffocated what is wo di wochi say wo beje nchirechire na da ache wono so de akobo ne brɛ eno nti na okosua adwuma we hu a wo mpon hu na ede na obedi wachi na wo ma na adom ne bi na won kosa that is adom eno so wadu nchire wo ho ne say me da se onipa wobusua ankasa eye wo wone wo ma oyire kra nkan wo kunu nkan eye wo wone wo ma na ye wobusua de bia meka me frɛ me ma no pa na ye bɔ mpa ya me se minni abusua nti na de bia me yere me ho me ni bi kura me kopede ma mo because mo ni mabusua o ma any wabusua because maame bi ewu me ba ye ba akopɛ abusua fo aka che nse ne maame ade opɛ no onye o ma na ye wabusua de abontin su ni no oba asori num no ba wi ma na ka ho asofo nketo ano me si sofo no ye mobo wi ase e ye sofo nam a asofo nketo adi na chi. Are you serious? Me say sofo a wo ye mobo e wo wi ase e ye sofo a onam a na asofo nketo adi na chi na singers bi di na chi okobe bi ana omtene ka mu ombe yiwama e da wo be wo mu no mbeku ombe yiwama unsem nyina be kwa bonten me nka se me entreni omo ne moment fa utim po nyina ma omo otuo me ye na wo hwa na wahwe ba se me ba be invoke spirit bi ama wo anambeka cho se wo ye we a na wo be hu ade ende da bi sofu bi ba me nche na so person hu ade te se me na so won reko bi ani no ne me ya aka on reko bi ani ontutu ko bi ani no musiafo nyankopon onsho bibia papa papa cho as a counselor no what you for what can send me final words crowd the marshal for no anything because once am aka ye di mo dupa o ai onipa bia ma nani na ho okay nipa bia ma nani na ho osofo a o preach chiro no o fie wa abrochire oh okay ne mako school wa abrochire o account wa abrochire enti mo ni na ho oh me sofo me say me ti hey o pastor na me nyeska me to fie wa abrochire se me se Ghana ha say de akronfo doso ti mo ni na ho ya mpesa me kecho no mo ani na ho papa say wani ada ho pa ho ni petri mo su yo mbe fetira pa ocho nipa nye papa ye da se nyankopon hira ai papa prince o ye sofo kese sofo pani pa wo men mu ha say o san ye counselor kese pa nyame onhira no se ye to nsa e frɛ na oba ye busua ai se aboafo a asomasen no mi nya wo mumu da ai Dr. Ukansi SO Herbal Center wasayare bia bi titiru eye ani yare enipa wani ni honomo a wawie aba ani ene krayen ede ye koba bomodin ya se obehwehwe Dr. Ukansi SO Herbal Center frewon ewo 0555 29253 0555292253 baby bia wo bia Dr. Ukansi se ofre na baby a wo bia no obeje oso obehwo obema wayaresa kama afi atare ehemi se yo fa Sky Gap Trends our more Alaji Tabura for one number is 0266 1855 85 0266 185585 afi one branch ba konso so African way African way yesheda apam e Ghana hasia just kama wokɔ we di na yie ba bia kwabnado ma wo mo in between Hacho West Legon ICGC asori ne area hwa e na omo wo number nso ni 0243 364633 0243 364633 bomodia na efre won baby bia wo bia abruche baby be delivery e dia bro express nso ene ya order me se echina onsa be kafre na ya so ate afi dwumadi a ye di se wo fo se shenkran wo pese wo sponsor wo boa yan bomodin na fa number egu animu me san boa ma obi 0244506706 ai dwumadi a ye di wo pese wo so yasen a ya boa fo bomodin na fa 0244506706 many me say your fire GH make chef a na ye me afi nyankopon onhira me producer Priscilla Papa Bio. Afe ye crew a wom boy ya yedi dwumedi e bae e Alpha Angels. In fact, a year wedding parties be bia bomodin ya contact home. Anyame onhira mo. Nyame ya domo a e dwumedi e ye kwasi ade bia 4:30
na yapon 5:30 p.m. enyumre enko bebia ewo Angel TV mi a me di dwumedi e mutia me media original baako pe. See you. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching my mesmerized by these eyes. I'm so happy watching. This program is proudly sponsored by SO Herbal. Eye kwabna adoma